Nadakparo 7 turista nga nagikan sa National Capital Region kon NCR Plus matapos nga magpresenta it peking COVID-19 na test result sa pagsulod sa Isla Boracay. Ginapahayag ni Police Lieutenant Colonel Don Dexe de Dios, Hepe at Malay Municipal Police Station, kadungan nga gipahanugutan na sa pagsulod ro mga taga NCR sa isla. Nadakparo 7 matapos sanda nga magsulod itinalikdan nga Biyernes it agahon ag na-discover it validation team nga pike ro maging gamit nanda nga RT-PCR test result. Nahibaluan nga apat sa mga turista hayalin sa Cavite, Bilog sa Quezon City, Bulacan ag Santa Mesa matapos agin pakuha sa andang natungdan nga mga ginaistaran nga hotel. Insigida nga gindalarong 7 turista sa quarantine facility sa Banwa 8 Kalibo agin paidalom sa RT-PCR test. Pagkapasugta ro mga raya nga makauli sa tion nga magnegatibo rong result sa COVID-19. Nagbukas ro Boracay sa mga turista halin sa NCR Plus itinaligdan nga Hunyo 1. Hasayran nga sandig sa datos it Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCA Apaklan. 7 flights ro nagabot sa Katiklan Airport it Biyernes. Sakay kararong 718 nga mga turista paagto sa Boracay kay baharong napulo nga mga minor de edad. Rong 7 hay nakatala na nga pasakaan it kaso makaron nga adlaw sa paglapas sa RA 11332 o kon Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ag falsification of documents. Balita lagi kan sa probinsya Itaclan, ini si kabanderang Julito Valles Borda nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.